hei tun tum video a chuanin amasa khanin singthum man borvel 30k price range a phone thazwal ho leitur mamo ta na leitur te ho kha a tha ho kha karon soi zo chia tun tum video chuan topic san deuh hlek karon soi doni football mizo te na football kan hanti hianin kan en na satber mizo football fans te na kan en na satber chu English Premier League football khoni tani chu EPL kan ti hinitani Premier League ti na mayania EPL kan hanti hian English Premier League ti na mayania EPL hi mizo te na football fans mo kan football entrin ho na kan en na satber na hemi chungchang hi tun tum video chuanin news kanon soile anga hei tun season tun regular season table ama sign table han en ngal taila ama sign table han en ngal taila pakhat na hianin Arsenal an oma Big Four chin ho hi hei an match play te tin hei tuna hianin Premier League table kan soidona Big Four chin ho asang pali mo pali na chin ho ani chu top 4 ho hi chikim dewin an match play za te an khel za te an win za te an draw za te an chaklo na an lose za te an points te an goal forward an goal khung belkhom le an lama goal chua goals conceded mo khang zong kha kanon soi le don top Big Four chin hi kan soi nga abak zong hi chu an points le an tuna table and position kanon soi don ani pakhat na hianin champion rim nam tuna ri chuanin champion mo EPL champion rim nam Arsenal an omani Arsenal hi fiam thua Facebook a hianin teu senal an te thina teu senal an ti na chan chu an champion teu thei em pani na ni chung hianin season an khar thina kum danga po chumi wang chuanin Facebook a fiam thuin teu senal ti an ni thina Manchester United te po United ten han ti fiama khatiang khanin Arsenal po hi teu senal an te thin ni chanjon champion teu thei ber thina pani na hian ni du tlang puya hei season an topa an champion lo le pani na hian season an khar thina khawang khane hei tura pakhat na ni ta tun season a hi chon pakhat na non ni ta champion rim anam chho tan to maro chu khel tur hi ala om nuala hei match play game hi somthum pariat vel game khel tur avai ani ta ni khat vel an khel to match week 21 vel ani to 38 tura mo khel tur ala om newa champion chiang ti chu la soi theilawa maro chu tun din muna pakhat na an ni tamek ani Arsenal Gunners te Arsenal ho hianin Arsenal team hianin match som ni pakhat an khel to voi som pangan chak theya voi li an king puiten draw voi ni an chak lo to bokani tun season a mo kan soi thale lokang voi som ni pakhat an game khel to voi som pangan chaka voi lin chak lo voi ni voi li an king puiten draw voi nin chak lo points hi 49 points muin pakhat nan om meka 49 points muin pakhat nan om meka an goal forward an goal khung zong belkhom hi tun season a 40 goals nei toni team goal ani chuanin goals concede an lama goal chhuwa hi hei tun din huna hianin Arsenal hi ka soile du chu goal forward hianin goal khung team goal khung number .2 an nia an aya khung nem hi Manchester City an oma chumi chiar tel lo chuanin tlar ma siam ber .2 an ni tin ani chu tun season a team angin chuanin goal forward goal somli an neya chuanin goal concede kan han ti hi goal chhuat tlem ber an ni tun season a hian team somni an oma hei table a hianin Premier League a hian team somni an oma chuta zinga a ber chun ni rini goal chhuat tlem lama an defense a khong bera goal an chhuat tlem bera defense thaber an ni mekani Saliba te Gabriel te khang ho rual kha defender tha nei tin ani tin keeper tha nei tin ani boka
clean sheet te khatiang ang kha poimo veka chuan o Arsenal chungcha chun nakina kha kan du tok photanga panhina Manchester City in kan la ve lom an ron titlat mai ni Manchester City ho an ron oma panhina thei ngil thei an ni lo ni Man City hi ai tunsi zona hianin champion thei turin theina anla neya hei point hi en thlau lawa pakhatna hianin 49 points ania panhina hian 43 points ania la in phathei title race la mu nom chho thei turangai ania point in thlau lem lawani Arsenal te po season top don la man che thut theya kha thil chho thei ania la in phathei ania title race po mu nom chho turangai ani tin hei car to ba te po Manchester Derby kha chho donin ka shia Manchester United versus Man City mo United le City Manchester Derby car top weekend hunom tak kha big match kha kan mu chho le dona tiang kha chho dona tuna ri chuanin record kan soyang hei table ania table kan soya Manchester City panina an position hi table a panina ni meka khel somni pakhata voi som pathum an chak theya voi li an khing puiten roa voi li an chak lo to tun seasona chuanin points 43 an huwa goal forward hi 45 an neya 45 goals tun season an khung number an ni tlarma attacking chamber an ni tina nia turuni Manchester City forward te an tha thokat hle Erling Haaland le athui shwaite an tha thokat hle ti asia theini an attacking department te mo chuanin 45 goal forward an nei to an lama goal chwa hi defense po hi a thaviau tho voi som pakwa che an lama goal an la concede ani goal an la chwani pathumna hianin table pathumna hianin Aston Villa an oma anni hianin khel somni pakhata voi som pathum an chaka voi li an king puida join voi li an chaklo to bokani points 43 an humeka Man City nen hian an point muzat in angma se goal difference an hiam zo ka wangin pathum nan oma chuan goal forward hi 33 an neya 24 an lama goal chwa hi 24 ani chuan apalina big 4 chin kan soidona hei big 4 top 4 mo asang pali ka kan soini Liverpool palina an oma hei mi pui makti poni mai theya pakhat na pani na borvel position na thin kha palina an la ni tok ria Reds time ang Liverpool ho team an tal boy deuh chhon ri ni na hriat theya season dangan phalo deuh chho ni na hriat theya coach wange player te che that tok lo wang ti kha nakina la soi zawna kanon la nei le theitura ngai taila Liverpool back hi an record hi khel somni pakhata voi som an chak theya voi nga an king puiten roa voi ruk an chak lo to ni hei anin siam that viau angai Liverpool tan champion turin mistake athiang to lo khelma bak la oma hian kha poimon ka sia Liverpool 35 points an humeka chuan 32 goal forward hi 32 nia an lama goal somni pariat an concede to bok ani chuanin abak zong hi chu an record ka soidon lawa table an position ka soyanga a team hing an position le an point hu zat karon soidona kha kanon soidan torania pangana hianin Brentford an oma 33 points an humeka parukna hianin Newcastle an oma 32 points an huve mek poka pasarina hianin Manchester United an oma 32 points an humek poka pariat na hian Chelsea the Blues haumo Chelsea an oma pariat na hianin 31 points an huve meka pakuana hian Fulham an ommeka 31 points an humek poka somna hianin Sunderland an oma 30 points an humek poka som pakhatna an Brighton an oma 29 points som panhina Everton an oma 29 points tho som pathumna Crystal Palace
Crystal Palace 13 na an oma som pathum na 28 points ania chuan som palina hian Tottenham an oma 27 points an hmua pasom pangana Bournemouth an oma 26 point an hmu boka som parukna Leeds United an oma som parukna hian Leeds United 22 points som pasarina Nottingham Forest an oma 21 points an hmu mek boka som pariatna hian West Ham an oma 14 points an hmu mek boka som pakuana Burnley an oma 13 points an hmu mek boka som ni na hianin relegation zone le table mong pha atop pera hianin relegation zone a hian Wolves an oma 7 points sia tun season a an hmua kha Premier League English Premier League EPL table latest update chu anita a ti hianin kanon update zel dona result chungchang EPL mizotena hemi Premier League chu mizotena kan league enna satber ani dewa wang hianin priority kanon pedewani kanon concern deu a chu wang chonin hemi league big hi kanon da poimoni chuanin stat sa kan kalokang player tunge goal khung number tunge assist nga ber ti lampang kha thiante goal pet goal tur tunge wasiam sak number assist nga ber mo an emo goal khung number top scorer golden boot winner dong tur mo khang kha tun hian kanon soidoni EPL Premier League ka tuna hian Erling Haaland athaberati thayang Manchester City striker hianin Erling Haaland hianin 20 goals anei toa ama aya khung nem goal pet goal nem an omri lo ni tun season beka chuanin 20 goals anei toa pakhat na golden boot winner din mun hanlua turin a position hi athadeu berini Erling Haaland amaro chu season hi la top em lawa ron la phathei te po ron la le pel thei te pon om me thea player dangin amara chu tunare chonin a thaberi ti kha kan soi doni Erling Haaland hi Man City forward 20 goals ania top scorer ani meka pani na hianin Igor Thiago Brentford striker hianin 16 goals khung to boka Anthony Semenyo Bournemouth forward hianin 10 goals a khung to boka kha goal khung tam pathum tun season a player pathum dan on soya assist kan enang chiante pet goal tur siam sak number tunge tun season a EPL a kan ti chuan Bruno Fernandes ani Portugal hei nakina kanon soi chhozel dona World Cup te po a chanchin kanon soi chhodon ni World Cup an han khel chhawanga tun kuma te po kanon soi chhozel dona tuna ri chuanin Premier League kan la soiri ni nakina hei MSL te po basketball Mizoram Super League te po anon soi chhozel nga tiang khan soi tur kha tam chhodona kha karon assist nga bera hian Bruno Fernandes Portugal player lar khani Bruno Fernandes Manchester United hami hian in assist boy riat ani to Ryan Cherky hi France anin kasia France national team ami kha lar ve de Manchester City ami Cherky hian in 7 assist ani to boka chuan Jack Grealish Everton ami Jack Grealish hian in assist boy ruk kha assist nei hnem pathum ani Fernandes tunare chuan Bruno Fernandes hian anga berini 8 assist ania yellow card munember yellow card munember hi tun season a pahni an oma Brighton le Tottenham player Brighton ami Lewis Dang le Tottenham hi defender veven in kasia yellow card munem pahni an ommeka voiriat veve yellow card an motoa Lewis Dang Brighton defender le Tottenham defender Christian Romero hianin yellow card an khel fall ve hle ti asiat theini yellow card munem kha munem khan ni ve red card hi record hi ziak dikem ka selawa pakhat red card munem hi pakhat deuh chia an oma
hei chu soi lo mai ang an tam tlat thei player hi som chuang lai an non da hei chu red card hi pakhat theuh muto angin tian an non da hei chu soi to lo mai la kha ni ta a chuanin hei tun kar in khel result vel kha chu a score sheet vel kha chu kan soi to lo mai nga rei lo nan tin kar le a soi ta ang khanin January ni som pasari chu kar le ania ta hianin tlaplian khel kan tiang chi kha Manchester Derby United le City khel omdona Saturday ya tin la hmu nom le deuh tura chuan kha ni deuh me ba kha chu hei big match em a om lo a tlaplian le tlapte khel kan tiang deuh kha tiang chi kha tama tlaplian versus tlapte kan tiang chi kha tama ma se Manchester Derby hei hom chodona hei te po hi official takaron review nakina ron nei le tura ngai thea khate kha hei minute som paria takal to video a rei lu tok lo nan ti khan kan ji to panga video danga topic dang nen kanon soileang